Danes je začel veljati prvi paket carin, ki jih je uvedel ameriški predsednik Donald Trump. 10-odstotne carine na vse izdelke iz skorajda vseh držav pa so le predhodnica precej višjih carin do 50 odstotkov, ki bodo stopile v veljavo v sredo. Trumpovega prepričanja, da bodo carine prinesle zlato dobo, pa ne delijo ne ekonomisti, ne Wall Street, ker je bilo zaradi borznih padcev v 2 dnevih izbrisanih $6.600 milijard. Včeraj je tudi prvi mož ameriške centralne banke opozoril, da bodo carine povzročile inflacijo in zavrle gospodarsko rast. Poroča Tadeja Lampret. Na dan, ko so začele veljati splošne carine za uvoz blaga, Donald Trump na svojem družbenem omrežju poziva Američane naj zdržijo. Ne bo lahko, a končni rezultat bo zgodovinski, trdi. Američani niso tako prepričani. This feels like a catastrophe to me. It doesn't just feel like an adjustment. Maybe I've lost $100,000. So, that's not going to break me, but it concerns me. It's hard for a small business to survive. Medtem ko Trump na podaljšanem koncu tedna igra golf na Floridi in ko se finančni trgi soočajo z izgubami, ki jih ni bilo že odkar je udarila pandemija, predsednikove ukrepe branijo njegovi ministri. Marco Rubio je v Bruslju članice NATO prepričeval, največ prispevajo za obrambo, prav v dneh, ko zaradi Trumpovih ukrepov vlada splošna zaskrbljenost zaradi svetovne trgovinske vojne in nestabilnosti. Businesses around the world, including in trade and global trade, they just need to know what the rules are. Once they know what the rules are, they will adjust to those rules. So I don't think it's fair to say economies are crashing. A svet še zdaleč ni pomirjen in pesimizem deli tudi prvi mož ameriške centralne banke. While uncertainty remains elevated, it is now becoming clear that tariff increases will be significantly larger than expected. And the same is likely to be true of the economic effects, which will include higher inflation and slower growth. Zdaj vse bolj jasno, kako napačna je bila metodologija za izračun carin, ki bodo od srede naprej za nekatere države znašale celo do 50 odstotkov in še malo niso le povračilne, kot trdi Trump. Doing it based on a formula that relies on trade, looks at trade deficits or like a trade deficit ratio to imports. Personally, I've never seen that. To formulo naj bi izbral Trump osebno. Prav tako ameriški mediji poročajo, da se je šele 3 ure pred sredino najavo carin odločil, na kakšen način bo zatresel desetletja veljavni svetovni gospodarski red. Za Evropsko unijo je določil 20-odstotne carine. E quindi dei dazi nei confronti dei prodotti europei e quindi anche dei prodotti italiani porterebbero ovviamente delle ripercussioni negative sulla nostra economia, anche se ovviamente, come si è visto, portano delle ripercussioni negative anche sull'economia americana. Evropska unija še ni najavila ukrepov, mnoge države upajo na pogajanja. Trump hkrati trdi, da se njegova politika ne bo spremenila, hkrati pa se z nekaterimi svetovnimi voditelji že pogaja.